Masa tu anak saya baru 5 bulan. So saya cakap, saya seorang je kat rumah ni. Suami saya sebulan sekali bawa balik masa tu. Kalau saya minum lagi banyak, sepaket pun saya dah rasa rumah ni macam naik perahu. Kalau saya minum lagi lebih, macam mana saya cakap. Lepas tu saya cakap, tak apalah, try and error. Saya pun minum jugalah. Minum, paket yang kedua rasa berkurang. Lepas tu saya cakap, why not? Dia kata selamat, boleh minum berapa banyak pun boleh. So saya ambil gap, saya minum lagi. Kali yang ketiga, migraine tu dah berkurang. Tapi kali yang pertama memang dia orang kata krisis penyembuhan kan. So dia memang akan lagi pening lah. Masa tu pun saya gastrik. So dia gastrik dengan migraine bila bercombine, meletup lah dia kan. So saya cakap, aduh kan saya gastrik, bagi breastfeeding ke anak, anak pun sakit nanti. Tapi dah dia memang fully breastfeeding, masih 5 bulan, saya continue juga. So Alhamdulillah, masa tu anak saya yang memperkenalkan COKF sebenarnya kat saya. Sebab dia cakap dia dah sihat, saya pun nak sihat. Sebab masa 5 bulan, dia adalah penggemar COKF sehingga hari ini. Di mana masa dia 5 bulan tu dia diagnose tak boleh berak. Hari-hari ambil darah, bulan-bulan ambil darah, tapi saya tak tahu result. So anak saya, Mr. TS kata, bagi juga anak minum. Lepas tu bila saya tanya mak saya, kawan-kawan semua cakap, you gila kau bagi anak minum kopi seawal 5 bulan. Saya cakap, saya memang dah cukup gila. Sebabnya ustaz, dukun, apa semua doktor, semua saya dah jumpa. Sebab saya 5 bulan duduk dekat rumah seorang-seorang dengan dia. So ada kereta, orang cakap sini elok, okay, cuma secretary je saya tak pergi. Sebab masa tu try and error, bawa suami cakap, okay pergi. Dia jenis yang tak percaya dukun-dukun, pawang-pawang. Kita perempuan, untuk anak semua sanggup. Betul tak? Betul. So COKF memang tak ada tandingan. Sehingga hari ini saya mengandung 7 bulan, saya still consume coffee. So bila saya pergi klinik pun orang hidu bawa saya saja bawa kopi, letak dalam mak kecil, saya akan minum. Lepas tu orang kata, mengandung boleh minum kopi ke? Saya cakap, boleh, nak test. Semua tak berani. Cakap, you memang gila. Tak apa, saya cakap saya akan tetap menjadi gila supaya saya jadi boleh viral. Satu hari boleh jadi popular dengan COKF saya kan. Sekian itu saja, terima kasih.